baš dobra stvar. Kogod je to izmislio da je to odlično, ne? 3 puta dnevno si razmišljam, ajme, gdje je ovo doista bilo do sad u mom životu. Jednostavno nam je olakšalo poslovanje. Neskromno bih rekla da je Zoja moja desna ruka. Vrlo malo klikova treba da bi se popunio termin, popunio profil klijenta. Od prezentacije do toga da aplikacija zaživi, da ju ljudi prihvate, taj cijeli proces trajao, ako kažem, 3 dana pomoći. Jednostavno funkcionira i brzo i efikasno, tako da sve najbolje u aplikaciji.